kat kam wangai ki Hindu hei rukam im de wabot ya kasanatan daham ka masi to ka wakhen kentang bha weda tho le ye ni waman kordor ka hakakot niam kam ka veda Upanishad wa ka Purana wa kam to du kam gamrat tang wa ka bay kam te hajrong ini daupan man ya ka yakhi kaut pratishtha andolan hawaro ka wigri yo pungku kerdan ya ka kam ka rashtra mata namo ka bay kri yo bu ya ka masi hapo ka constitution kri yo pen man ya ka India ka walai ne chodo masi kam te ka jyotish pithat hishwar shankaracharya avi mutesh warnanda ka wadamut wo wan Shillong ni yo ya klam wa ki watho khubor Dau pen yin ko yaga gaut dwaj lama masi yo dawa pen bana yaga masi kam ka mother of the nation na Shillong haka artri unai chipaw arajar pausu Dong kile wa ini mto iwadang ini tang wada dawa na do ipor wa yo alai luit kari he wa house nem khat khandin rup honru de em ka yaki gaut raksha andulan wa ya khamat dakadharma samrat yati chakra chudamani pudya kharpati ji maharaj Yo pen imbiang yagani ke yakhi yo news nem dapen bena kam ka gaut samvatsar year of the count wena do ka khatle hado ka arpau pratri uma jar hajar arpau so dadep pen man ye lai ka jan yatra na gowa dahan chadelhi dapen tip le wa gani ka gaut dwaj stapana bharat yatra to ka wadaw sedang na do ka arpau artri uniu benai hado ka arpau rutri ubenai wawan hawaro kinong ba ka jala hei wadaw bu le ya ka gaut dwaj Shillong dawan poi ujagat guru Shankaracharya hei mit ke chitarik unai chipaw haka artarik wan daw penyen ya ka gaut dwaj we daw EU ye kelam chwa wo ptenyu ye lai luti West Bengal Mandadep upen man ya ni ka yatra daw pen man wan ya ka gaut pratishtha mahasan milan kamchi benta ka ko paishtami hadelhi hakan nyaw pra wakan ditrik hon chonglan November yo pun bor ya ka sarkar India yo khang no ye chodo masi we yo buram ya ka masi kam ka rashtra mata namo ka bay kri yo bu ya ka masi hapo ka constitution kri yo pun man ya ka India ka walai ne chodo masi